Abena poku ahwene atna say Abu Abbas CJ, I think this analysis is needless in Ghana. Everybody is a politician. That's all. Ono ya hode eba no enti one for needless na nka ho a na kan wasema na ka yeden Abasi ye efa mansa so say ofi Belgium waba nanse akofa achemso do kwan no so na enye kra enti me ndi hunjuma omayamu omayamu eya de bia na musuidi e omayamu nyameti ase bibia be fine abra CJ ohoye nyame adom na pay there my vivid description therefore wa share Facebook no abna poku ahwene atnase wa genata de move kama ena ayo anso woti adwuma na se papa me pe angle no our capture no enti wa genata de move kama ena ode brown ayibi ano no ode akata niema no so ewo esra na fe me kwa ni mu no wachi nanim kama na nani achi ha no yenhye ho abra no kala me no asabe credit I say myself okay wa no shadow nana shadow no kala ben light green what's light light yellow abra near inside ho na CJ we was we come beside Eugenia makeup department Eugenia the show tell me beside what's your audition one oh CJ tifu hu na hwefo so ahwe and sina amane obisa Adom ase o say student no wo India no ho te sen na me Adom ne ho ye na ye beba so kra nti wa obisa die CJ na me fanto aso ye de ya sembeto adomfo animu no sika ne guso eba sabidi kan ka se sika ye hia 240,000 Ghana cedis. Ebiaba nanso yenyenru ho kra. Nti yakoso asrese ketua bi a wo no fa beta yechi. Ketua bi a wo no ye de mobile money number no etudwa. Ma men san emoso na de wo bia no wo de ba ye besom na ya boaboa no yenya ne ntema na kwada no benya ho tontem nti mesrew ketua bi ensa so ahu bomodian na fa de bra number no 0593 038 769 0593 038 769 edina da so no multimedia group limited Adom praise and ye agent toboa ediama ye nua bema ye ba no entema ye sabeka na ebecha how quicker you betumi aye transplant no edema ye banti yesew ye hia wo mo a abra in fact ya wada no me am point ko fortune that frefre ma mo pe number no social media obi WhatsApp me o ka say me send you message na me de number no ma mo ba mani number abra ye oti ho ikura no so no resume on so je number no me ho no de mo bi wa ma no ne ye da mu nyina na wo mo je number no o de ye nko ye kwa na bo din ba ku ndu ha nti no ye da ma se ebi so pledge ye stress ye guso a hwemanim na mo so amode abo no ma ono aba oba ro se mehwehwa hwene okay se bia wa opese wo de ba ya bia yapono ato no to de oba hwehwe me ye beje na ye de akoka de aba ne ho na ya boaboa no mo ba ma ne so na wo de be fa number na me de ama no ba bia wo bia boayen na ya de ya pa CJ enti eno no ye koye nim no nya bo kira me ba ye besi so sa na dia kai ho abrante no obeba ahoden mu Adom amen obeba amen ahoden mu abetena ba bia abena wuti ma won so watena konya na esi ho no so na ye ne no nyina ya twetwe enkomo atwetwe enkomo enti ocha na me Adom a ebekọ so na fe ya bo enkaye no se na be ya moa no ebetimi aba abena onso asusu nyame nhyirawo nyame nhyirawo ahofama wo de ahyesa adwuma yi mu na areho da no me ne abena nyina ti no studio ha obi kura na da no obi antie ye Ghana ni abrantie 24 years awako school in India ena wakonya kidney ho hawa ohia transplant we school no July enso waka ho
because of dialysis machine as so that's no wakaho isa kana nko ne meta no nyom wosku mu nyina obi akọ akade nko na aka no ne nua so bedo na eti ama ne nua no wo Ghana wo se ne nua no nya ade nyina so kontisije eno ene asameda hod ma yede agent toboa no ya menka wakoma na won hira wo ese obeboa yen ma mo bitebisa nsem wo WhatsApp your friends and Facebook no Adom today Isaac Mensa uju din wo hode but Isaac Mensa no obisa say are you married we I say pipe no na ye be suko see my uncle daily guide me the daily guide sase ama wona wo hwe anim ha nkomo de hey ani kapa ani komampani akufo ado wo se onye lame dark president said ya speaker of parliament Ekano somewhere last month November mu was sent to won say na speaker ka say na say asem na speaker kan no ayo mampani ya aye ne ya wo ya no say o say menyelem that president said ya wo kan no wo say wo tie speaker say mo kan ni nchemu na o pese wo kire say ase MPP koyi Franka Tuni nti no ama obia loyalty ni obia edinani echemu e wo Dr. Bamia side nti aso o maja o mampani na sinchen e na mampani che so oguso ye mampani na obe mampani na de akwakosi January 2025 obesue in mampani foforo ansa na ono ne dwumadie no abawieye nti no obi obegire ba bia ka asem no eni nyina so yo mo masem no mo ka brofo mo te no mo ka nti no enye no ene se de tene se mo nyina odi tudwa wo ebra na wokọ nima wo mo chese 20th anniversary Alhaji Fa ya ene wababaye nima hene ni futa ena na wodi ni frisia aduana aduonu ho no mampani akufado de asem ekotudwa ya wache so oguso ye mampani na eno ti ne katafeto so miesa ha ya no speaker of parliament na kasasije o se pese obehunu se party bia ewo nipa dodo ebrodi ada so nti ase wakọ emrase bedwafie no sije na yaka minority ne majority a wono cheso mpeso behunu se omo ebeka so me majority no do so bro so said the last parliament na ye witness ye no wose basa na we na akwakọ ye hang na sunsun edem na kwa ba ko pe no abo yi pa wose no ne ade democracy no ehia se oba party ba ko nka se me de me numbers nti de bia no wode ne numbers no betwie fam saa se na wose nu afa ne nyina no edi won komo no bia tie ase na mu nyina mu gina fa kwasa de ye de bebo oman no ayo oman ne ye die muntia na omagie atum wose no ne ade bebo Ghana nti se ye bekọ 2025 bato kase ro kwoto aba no a wose ensase mama nyoko bi enye nipa dodo ebro no yonko so wase ba nsa na ebeye hu e de am oman no na katafeto so miensa ha ya sija se mo mekenkan no emu eya se pick farm post for etata kromforo for akire wo mo na ya tutu na kobo ma mi bi ogina ne ba bi o abona ku no very sad just like that just like that apoma me na akuna chese post for de ho krata aba na ACP Grace ansa akrofi na wo hwe police adwuma ko de ba na manebo ho sema oye penya woda no ma o ma wode krata ebo so wo makwa busuafo nchen enyoma kodi nkoma kotete o mo re na mo be koso anso amabusua no yakọ ne hyeden chese to de bia esan ye ka ho asem ya no chese Chese na kromfo ye no motato o machemu mienu o mo chese o muguso edi akire ayedwuma no se de be o mo maka no o mo benya o se we na se gang bi ye kuo bi a o mudwuma o mo die no ye krono pa ye na o mo ebo eno mo kotata o mo kotutu a akokun obaye no enam ne ba bi nti eno so ho asem daily guide dia ba me gidi say praise for one hihye ema abusua no but me suggest say obi wo abusua ni mu a waso say obekọ praise a o mo fa ne shem o mo fa no nyam pata de ma busuane kakra omo fa ne him na yenhwe abna na wo hwe katafeto sunsia Louisa Ata Agyeman na mampania abone din as a National Health Insurance Authority no konkoye deputy CEO eno so da oyoba ne ho fepa oyoba kama ho asam eda ha na mamefa ankwada wo krata mu na seje wonim se lithium deal ya abaye ye ka ho asam ne sa 4.4 shareholders ya jese ho sam eje ne ho mena no na wo hwe mu a sameje mfi ede betu dwa se aban no ema munye fan na Ghana fo hunu
ehifo na ye shareholders e wo sa adwumakuo bararia ayi DVR wo mo na wo makwakoje concession a oman no e de agreement no anasa adwuma na hye wo mo sa na sigye di bi epiepie mu no na bi mo ka se na aha nwanwa sa na de yi wasume sigye o mo kyerese edina aba no de di kan eye owura ben nunu mensa ono ye president e de Ghana Olympic Committee ono omo chese owo 4.4% shares e wadwuma ni mu e na owura abetin ketia ya omo chese owura insusu ne papa ni owura Johnson Asedun ketia national chairman de ma NDC ne ba enso e wo shares wom na eno no ti wo kan aba ni mada wakati ya san bisa se eno no Ghana fo bi ka se eye NDC fo bi anase mo opposition bi no susu no wo shares wom no adwumako no asase na beda ho ne agudie na yenye na ye Ghana dia nti se ye Ghana dia na abrantia abetinketia so ye oye national chairman Asedun ketia bakra na oye Ghana ni yewura eye benunu mensa edin wo mu a oye Ghana ni enti no sana keka ne ade no omo chese eno de anka ehia na so de obi mu sem bi sansa anya bia no na owura sameje fi ya we eso omo na ho pe no enipa ni bi wo NDC mu a wo opposition mu a wo mo sanso kita shares ni bi ewo barari DV ni mu ana eno so yensemisa eda ha se ya de bokrete ede abanto sha owura benunu mensa ni fo ne da ha ya yura sameje fi enso de eda ha yi ho asem ha na gihok distillery na CJC no adwumafo no atabri yewura Maxo Kofi Dwuma edna kwako gina court ni nyina ene se omochese workers no eye beye 21 na sa 21 workers nyina no panyina ma omo krata so omo nyina proceed on leave na ho hyehyeye ne ade no omochese oman na mamra and labor act no it kasetia kwan no fa so eyi wo mo efra adwuma ni mu no ta adwumafo nyina kan bom no omo na kwako gina court eso meyi nsema no na wonim se no mo se papa no so yare yo ko ntemo bi ni picture bi ni ade ba ye no na eno na workers ne che say omuni deputy minister for trade and industry ra Michael Chibafi oni be ye meeting e ma ye ra ba fi ka che omo say nya de owura dwuma esen ya ba biam hi se gona asem owura ba fi ka che workers no really? Yes omo so say ye ra Kofi Dwuma ese gona. He's not coming back as the managing director. And I for so just an interim committee. When was that? There's a many date now because Mate. Eti usha and common in almost the MD me state hona see the many amount. Yeah. Because as a moka senina almost date. Na almost just a honey the omo but almost a video. Was it there is a video to that effect? Okay. Omo video just yeah, Michael Chibesi. Okay. Ekachi almost say Mr. Dwuma was a gonna, not just say, my main cable for the MD return was therefore not anticipated because no one shared him so besamba. Especially when the Deputy Minister of Trade and Industry, Michael Ochibafi, in a meeting had told them Mr. Dwuma was a gonna. I see. Okay. Was it me when Mr. Bafi some promised the workers no at a staff meeting say the managing director is never going to return from his sick leave and that his leave has been extended by him and the board. By him, I don't know Bafi no and the board no I extend the Kofi Dwuma ni leave no into Nyadia Oba back and Mr. Dwuma eba back. Na me so ba ya no na dwumafo no timu ntini omo ne ade ade ne omo yeso be demonstration emo yesa yesu impanyifo ne omo kasa yinti no omo antu sa na mo nte do na keka bomu a omo atabri ye radwuma omo so oba nso ase akatua no delay omo benefits ne ade emma ebra no ho nyina nsa ne netie nte yade e ha omo pa abna sa gi hokin komo o chana me aduma ye bedim suko yes ye bedum suko ehia pa na MPP ne ndisi so say tribal campaign so bi asam o kan no e no mo de ye bebo sisi krom say ya o mampade dada Muhammad ye nam Dr. Bomio so dia waka ne nam itu dia wa wuti na wa gina so na asem ti